Nagona konate emzo Abodogochi Central Douglas Mutayari uga dispensary chionde cha Abodogochi Central nipangiri kwa wa interview ndebire ikwenda kenda karibomba kono utungata bobo yande ni hospitali yo kurukina wete no kire budget ya 2025-2026 aritingwe bange bogima pamwiri baketha bakyongela wakenda ko yuri atwanya turatureo ine gita riria ngavana wetu araugire tumbe kuthithia ithurano bia institution chionde dispensary chetu na hospitali chetu. Ni MCA wa Abodogochi Central Douglas Mutayari akere nyuma yawe na bisaba thirikari ya Meru kurungamira ithurano bia kamiti agitauga dispensary aretite na mbere kuwa ngavana mutumanto ithingia na mwete wira ne bogutigira hospitali ra chionde chiri wandine yawe ni kurita ngugi ura kwagirite kenda kureto utungata kwina mukari na ngavana wetu na mrabitikiri tumba equip dispensary chetu gitauga karienera tukuthirikiria already na promise itebea chia kumithirikiria kuiriga na kuthirikiria gira ikwendeka equipping ya Mugambore dispensary na dispensary ingi chionde ira twina chio at least tumba kwithwa service chetu ichigweta mbere bwega wa kuongera MCA Mutayari wakire budget ya mwaka jojwa thirikari bari na kigena kuandika ritingo ibarwangi rogi mwa mwire kenda gutigira chibitare chionde chire na rigitani antu amukari ethira kithene kagege chwa gotungata bwege ogima bamwire at least tumba kwithwa twinyia nini ura kwithwa gutira service chionde ndene hospitali chetu tumbe kwithwa bara bakandikwa be distributed ke dispensary chionde na KL centers ira twina chio na inya level 4s and I thank the national government on to work to take over the construction in Meru General Hospital ikenda yomba kwa transfer to level 6 area komba kwithirwa itethirwa ni national government at least murigo jo county government jo kanyia na kira gikuretwa na kiume kwithirwa kigairwa at least level 4s na inya level 2 zira twina chio chumbe kwithirwa chiekura nonto service ira nyingi kana ngugira nyingi ikomba kwithirwa chijo kwa national government muthiene mukarigite umweru wa kamiti ya chibitari je na rombete na nde mwingi gweta na mbere gushandikithia kiri mubango jogima josha kenda kuona utungata bate kuthenika amagita ne jakorukire jaria antu bathithagirwa maketha ndikana bagutiritwa na ndo thirikari na mubango jo muthongi jora jo gutuma mtu atagatirito na kandi sheka murira ndiromba mtu ondo rora ja ujo na kinyora otejera kinyora ntu mwa eje rureta na register nikira tumba gutaura merigo eminge rira twajua ni mbajua mwanya tutuba kuga tuteajua ende kurenda kana at least ntu gora wajua ukethara wena ora umba kuta hospitali ukatiritwa no kana antu benu batendetie kamunda gutegera chone hospitali chetu na hii most of them chiko offer services ya SHA na ngugeni kwenda ora kubatere na mbuge under the leadership of Excellency Ngavana Mutumanto Idhinkia we are seeing change we gatuma antu betu bombe karabwe kumageta uga wandini Abodogochi Central geshigo mbunge ke Central Imenti inke report rateto shawero rea kwa rietwa ni mutuge kare